Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ing magmisa ta mapoy Reverendo Padre Mark Anthony M. Torre Carrion. Ginoo, migising ka, bakit matutod ka? Mibangon ka at temo kesa sa sakwil kapilanman. Bakit sa salikutan mo kami? Bakit kelingwan mo yung kekeng kasakitan at kaya kaming dusa? O ini king gabon makalugmok kami, king halikabok makapase. May keni at saupan mo kami, pauli ning lugod mong ekukupas, ikami sana kaya kang iligtas. Kilagyo ning ipa ang paninganak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman na tiliya, kaya kayo At kaya ka antemurin, kakalaguran kong kapatad, si Santala pa ang ininig katamong kasalanan, bang maging karapat dapat na magmasusi karing banal ang misteryo. Mituburan ka ban pakayapan ding sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Tinatangka ban ausan ding palpikasala, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Mamilatan ka para kaya kami, king dane ng wananing iba, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, Diyos ning pakalulo, mitmong ganakamo kayang balikdan, king kaya kaming kasakitan, bawasan mo ing kaya kaming pupusanan, at pasiknangan ing kaya kaming kasalpantayanan, ban eke, milalako, tiwala, at kapanaligan, king makaibamong kaingatan. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming sa Kristo ng anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambemot ning banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat, karing Hebreo. I Jesus, agyo na kang ikapos ngeni at kapilanman, ding sablang lalapit king Diyos, king kapamilatana, uling mabiyaya kapilanman, ban mamilatan king arabanan ning Diyos, para karelo.
Uli na niti karampatan ing mikamatas tamong saserdote, ang makaibye king kakatamong kailangan. Uling ni Jesus, banalyo, alayang kamalyan o kasalanan nanuman. Makakaliwaya ka ring taong makasalanan at mitanuktok yang matas pa king banwa. Ere kalupa ring aliwang matas a saserdote, na kailangan ing midaw niyang sakripisyo king balang aldo, muna para king kayang sariling kasalanan at kaybat para ka ring kasalanan daring tao. Midaw niyang metong mong sakripisyo, misan mo at para king kapilanman, kanitang dinaw na ing kayang sarili. Ing batas ng Moises, tutulduyang taong may ban maging mangatas lang saserdote. Dapot ing matas as saserdoteng pengako na ning Diyos, kambening metong asumpa, adinatang makatawli king batas, yakabod ing anak asakdal ganap ang gaman king kapilan paman. Ing kapupuntan ning sablang sasabyan niya pinini, atin tamong metong as matas as saserdote, ang makaluklok king dane ng wanan ning trono ning kakatas-katasan a Diyos. Ya ing matas as saserdoteng susuyo king kabanal-banalan a lugar, nga nawari king tune tolda at telakad na mismo ning Diyos ening tao. Ing balang matas as saserdote, may tutulduan niyang midawon ayin at animal bilang sakripisyo king Diyos. Inya sukat mo naman ing atin niyang adawon ing kekatang matas as saserdote, nung atsumuketi king nyato, malyaring kilalanan bilang saserdote king makananumang paralan, uling atin niyang saserdote keti, amedawon ag ayin nagpangking batas daring udyo. Dapot king katunayan, ing obrang gagampanan metong mong wangis, at peka anino na ning karing banwa. Kalupa ning antikanita king panahon ng Moises, inyang tatalakad ning Moises ing tolda, sinabi na ning Diyos kaya, pakapwan mo king gawan mo ing sablang antimo ing pepakit ko keka, karin king buntok. Dapat antimo ing milyari, mirina niyang kayupayan i Jesus, bilang saserdote amimigit palak ketang miyabia karela, antimo nung makanano yang lalong mayap itang kasunduan, at tinatag na bilatanan ng Diyos at ding tao. Uning manulumpakan niya iting kasunduan, karing lalong maulagang bage, ami pangako. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Oini at syuko arapan mo, o Ginoo, matula kong tuparan ing kekang kaburian. Oini at syuko harapan mo, O Ginoo, matula kong tuparan ing kekang kaburian. Iyayin sakripisyo o daon, ing kekang pagnasan, ing animal sisilaban keng altar, ing kekang adwan, o ayin a kapamayaran, keng kasalanan, nune balugbog, at keka kabyasang makiramdam. Inya keka nga kung menga mano, oine at syuko arapan mo, Ginoo. Oini at syuko harapan mo, O Ginoo, matula kong tuparan ing kekang kaburian. Tikil ka ko makasulat keng libro mo, matula kong tuparan, o Diyos ko, ing kekang kaburian, keng kakong puso,
batas mo ilang makasimpan. Oy ni at ko harapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ingke kang kaburian. Kay maragul a katipunan ning balen mo, ing mayap a balita ning pamamagtas mo, pisyag ko. Ginoo, balo mo, king eko tutok nang magsalita kareng kekang depatan. Oy ni at ko harapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ingke kang kaburian. Deta namang lalapit keka, pagkaluban mo sanang tulang alang kapara, manano na sanang deng pasalamat keka, uli na ning depat mong pamagligtas karela, sa biyanda, ing Diyos tunay marangalya. Oy ni at ko harapan mo, O Ginoo, matula kong tuparan ingke kang kaburian. Alleluia, 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 Alleluia. Sabik kong manaya king Ginoo, uling panayan ko itang penga ko na. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ingino manatiliya ke kayo, At keka antimore, pamama sa aking mayo pabalita agpanggang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Meko na rin Jesus at tingkayang alagad at mintalaking dagat-dagatan ting Galilea. Tikyandering dakal atawong menibat Galilea. Memanyatang lanaman ding tutong dakal atawong menibatan Judea, Jerusalem, Idumea, king kangat baning Jordan at karing miyayaliwan ang sulok ning Tirot Sidon, inyang abalitan da ing sablang depatanang Jesus. Pepasadya ng Jesus karing kayang alagad ing meto nga bangkang asakyan na banang apangaliga o apangilagan ing pamisaksakan ding tawong pasiratang. Dakal ne pepakayap inya pilulupungan dering sablang makisakit banya muramang atagkil kapilan man akakit dering mga rokes o kapilan man akakit dering mga rokay espiritu magsakabla king karelang alipan king harapan ng Jesus at kukulisak da ika ing anak ning Dios. Maigpit ng inutos Jesus karela king era panyabian nung ninuya. Kapatading mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kasi bayo po, good morning kay kayungan. Misan po ating may gising larening nakalayaso. Ting bida king kwento aso na. Ikit ditang meto nga yaso, pupulaiya po king mabilog ng baryo. And then eventually, ikit dereng mapilan. Ada po ay atin yatang ikitapamangan. Inyasat mekyabe lareng mapilan. Pupulay ketang aso. And then after some time, atin na naman po may nakit mapilan. At sinabi da king sarili da ay atin yatang o atin layatang kapate o kalaban. So pantala. Inyasat mekyabe. Hanggang miracle no pong miracle. And then eventually, mapila na durot, apansinan daw, te tutok ng ining karelang tutokyan. At uling epo tutok ng, normally, pagal lang. And then ditak-ditak, mababawas. Hanggang tinok ng itang minuna. At alanay man po palang gagawan, mumulahiya mo. Yan po yung mga palyare po at ang tao. In the case of aso, ya po ito. Karen tao po at ang mangutang. He doesn't have the right intention and motivation. Datang at datang talaga kim punto. Pagal at pagal ka. Datang at datang kim puntong tuknang at tuknang ka. At po sana mga palyare yan king kakatamong pamanuki kang Kristo. Because that bears our name as Christians.
itamong talatuki ng Heso Kristo. That is what we are doing in life. Tutuki tamo king Ginong Heso Kristo, karim pamanaral na, king kayawsan na, king mayap ng balita, tutuki tamo kaya. But my sisters and brothers, do we have the right intention in following Jesus? Do we have the right motivation? Kigakatamo pong Ebanghelyo, dimdamtamo po, kini, Jesus, having this growing number of followers. Marakal, damdaman tamo po deng mga rakal atuki kaya. Bakit? Uling atin lang ako kuang benepisyo. Deng masakit, kakayap la, deng maranop, mipakpakabsan la. Marakal at marakal. And eventually, na pong malyari king Ginong Jesucristo. Yan dili kimbabo ning krus. That even His own disciples lakwande ing karelang tatakikyan. Itamo po kaya, kutang tamo king kakatamong sarili. Why do we follow Jesus? Bakit tamo tutuki kaya? Uling bangatin tamong tatanggapan a benepisyo para king kakatamong sarili. Uling po tang manyawad tamo, bibiyena kekatamo. O what about naman po tang enalabinye dening kekatamong anyawar? Ding kekang sakripisyo bala mo ela mararamdam kaya. Do we still have the reason to follow Him? Sana po ing rason tamo, ing sangkan tamo, bakit buri tayang lapitan, takikyan, is the mere fact that just being with God is already enough. Kaya katamo. Uling igit king buri tamong anyawaran, potang itamo po makalapit tamo king Diyos. Karin tamo po misasadsad king pamaglakbe tamo king yatong iti. The moment that we decide to be with God, to be closer to Him, karin po marakal, mararapat mayap kaya katamo. Milalawat king karokan, milalapit king grasya na ning Diyos. Continue asking ourselves, nano ing kakatamong sangkan, what is our intention in coming and in following Jesus? Talagad tamo po. Panalangin ding malda. Ipanalangin tamo king makibandi king palutan ing paralayang talapagobrang mamalot king kayang pupul at nga tamo pong manalangin ginugawan mo keng misyonero karing kekeng puso. Ginoo, gawan mo keng misyonero karing kekeng puso. Banging Diyos, paralayan da kalamaya papari, religyoso at laikong apostol, keng pupul ning Santa Iglesia, amaging asin ning labwad at sulu ning yato, ipanalangin ta keng Ginoo. Ginoo, gawan mo keng misyonero karing kekeng puso. Para karen sa blang pari at laikong apostol, ayayag do sana ring palpikasala kang Kristo, bangrang tanggapan ing kayang kapatawaran, ipanalangin ta keng Ginoo. Ginoo, gawan mo keng misyonero karing kekeng puso. Para karen kaya katang kayanakan a lalaki at babae, ipunlane saning Diyos ing binining bukasyon karen karelang puso at ibiena karela ing pamangilala keng kayang aus, ipanalangin ta keng Ginoo. Ginoo, gawan mo keng misyonero karing kekeng puso. Para karen sablang inaus ning Ginoo, kapilaman sana maging karapat dapat la keng karelang sagradong kayawsan, ding ginulot manakit la sanang kapayapan keng pakalulo ning Ginoo, ipanalangin ta keng Ginoo. Ginoo, gawan mo keng misyonero karing kekeng puso. Ngeni adwanta mo in sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta keng Ginoo. Ginoo, gawan mo keng misyonero karing kekeng puso.
O ginuning mo na Virhen Maria, Reina ding Apostol, manigapuya sana para kaya kami arapan ding kekan trono, ban mirinan keng dakal, abanalapari, relihiyoso at tapat lay kong apostol, itinganadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mipuri ka ginon Diyos, ning meta sikluban, uling kingkakang kaya pantinggap miyang tinape, ampang mikeka, tinapeng bunga ning gabun at pipagalaning tao, para kaya kami magawang tinape ning biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, ning meto sikluban, uling kingkakang kaya pantinggap miyang alak, ayam pang mikeka, alak kayo ba't ubas at pipagalaning tao, para kaya kami magawang inumaning kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawon matanggap iya arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o ipaming miglalang tanggapan mo sa reting ayin na darawon mi keka, king kasalpantayanan, at bustan mong ing kasakitan na papusanan mi, kambening lugod maging meto nga sakripisyo ning kapurian, king kekan ligaya, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kekayo, At kaya ka iyat antemoren. na yun na ring puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin oy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kaya binayo mo yung sablang baget, dininan mo kaya ngandake king kaganapan na. Bistaman Diyos ya, linubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilatan ng daya ng mibubuking krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita, may parangalan niya babo ning sablang lelangan at meging pagmula na ning di alanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kambering sablang koring anghel karin banwa daralit ming kekan ligaya, layon makyabe kingalantok ng pamamiya kapurian kekat ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Meet mo yung banwa, ating labwat kingke, kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan yung daratang,
king lagyu ning Ginoo. Tunay kapin banal o ipa, iking panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami dawon ko sa lubing pamaylasan at kamatayan kinwaning tinapet pepasalamat yakeka, pirasin at binyan ay karingkay ang disipulo nga na. Kuanan niya itikongan at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya kabinyaning kalis ka rin kaya disipulo nga na, kuanan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakundaya ning bayo talang hanggang tipan, amiwo para kaya kahit para karing dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan, dapta niya iti yanting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Potang kakanan niya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasya, hanggana king datang ka, king kekang ligaya. inyang yaning gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak madarawan mi kaya kay ting tinape ning diya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyu keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod muna, kambening kakaming Papay Francisco, ning kakaming Arsobispo'y Florentino, pasya ning kakaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na, din na Father Noli, Father Megat, Father John Paul, at ding sablang diakono. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye. At ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit, king biye alanganga, ban kayabe ng Maria, ing Virhenin duning Diyos. Isanusay kayang malay esposo, ring nuwanay apostol, at ing sablang santo, at inupat kim maumang kaburian, king kakabaning panawon, layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena, at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tutukagam ng Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya manggaman king alanganga. Amen. 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 Mitmong kapanaligan king ginutamo, mamustangan kaya. Ibami ayat siya misamba niya ilagyo mo, datang kaya kami kariyan mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa, ingka kanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni, amponi patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mangya mo kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kakampakalulo, parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang,
ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling keka ingkarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman kay ngalanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kong apostoling kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kong iglesia, at pamayapan may ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At keka ante mo rin. At ngayon po'y pagkalubtamo yung kapayapan king metong at metong kapayapan po. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kami kapayapan. Niyo'y kordero ning Diyos, niyong milalakok ng kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawis kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Nung manyawat kayong nanuman, kingipa, kinglagyo ko, ibiyan na iti kaya kayo. Manyawad kayo at merinan kayo, panmiganap ing tulayo.
Manalangin tamo. Oy paming malugod nung makanano mo keng binayot te pasiknangan kapamilatan ding kekang banalakalam, sopan mo keng marapmit mong tetagan king paintungol akasakitan, at pasikanaloob ka rin kaya kaming kapatad, king kasalukuyan dang pamangailangan, itinganaduan may kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo, At kaya ko, antemoran. at bendisyon na kayo ning malugod at mayupayan Diyos, kilagyo ning ipa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. King misa mayari ni at menako king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maglasang aldo po kaya kayo nga.